In a northern state of Malaysia lies a priceless treasure, the Perlis State Forest, a place that holds unique natural wonders and biodiversity. From limestone formations over 480 million years old to a rich variety of flora and fauna, the Perlis Forest is more than just a forest. It is a living museum of nature. At the river estuary, where the sea meets the land, mangrove forests grow. Although its size is relatively small, the mangrove forest here functions like other mangrove forests, acting as a coastal shield, protecting against erosion and tsunamis. It serves as home to various species, such as mud crabs, mud skippers, and other coastal creatures. Every moment in this swamp contributes to the interconnected balance of nature. Apart from farming and paddy field work, one of the economic sources here is fishing. It is the lifeblood of Kuala Perlis. However, mangrove swamps are not only important for human socio-economic aspects, but also serve as focal points for fauna and migratory birds from various places. Located in northern Malaysia, the state of Perlis borders Malaysia and Thailand, making it unique due to its shared limestone forest range that holds various natural wonders. Here lies the Perlis State Park. Established in 1997, the Perlis State Park stands as a symbol of Malaysia's commitment to preserving its natural heritage. Spanning 7,358 hectares, this park serves as a sanctuary for species found nowhere else in the world. Jadi, Taman Negeri Perlis itu antara yang pertama diwujudkan, dan dia telah ada 2 pusingan plan pengurusan sudah, iaitu usaha-usaha untuk bagaimana untuk urus khazanah yang ada dengan baik. The Nakawan Range stands as evidence of rich geological history. The Settle Formation, over 480 million years old, holds stories of Earth's prehistoric era, a time when oceans covered most of the land. Ramai ahli sains sudah mengkaji apa yang ada di atas batu kapur itu. Didapati bahawa banyak tumbuhan yang ada di atas hutan batu kapur itu, bukit batu kapur itu, ya, hanya spesies-spesies tumbuhan yang terhad. Kami terpegung dengan tumbuhan yang kita panggil bogak, itu Cycas clavicola, yang hanya ada di Perlis, Langkawi. Due to its inclusive environment, this forest is home to several plant and animal species found nowhere else. For example, the Begonia perlis, which grows exclusively here, stands as a symbol of the forest's unique biodiversity. Among the ancient trees, there are species found only in this region. The Piama tree, for instance, serves as a marker of the dry season for rice farmers. When its leaves fall, farmers know that the rainy season is approaching, a timeless signal of life's enduring cycle. It's not just the towering trees that capture attention.
unique wild orchid species, various types of ginger plants, and microflora like mosses and tiny mushrooms play a crucial role in this ecosystem, breaking down organic matter to enrich the soil with nutrients. Bila sejenis kunyit ini mengeluarkan bunga dia sangat merah. Mula-mula kami panggil itu Zingiber mithianum sebab dia hanya ada di negeri Perlis dan di sempadan Satong ada itu. This forest is home to more than 600 species of insects and animals. Deep within the lush rainforests of Perlis lies a hidden treasure of Malaysia's wildlife, which is one of the best unique is the Beruk kentoi, the elusive Beruk kentoi. Also known as the pig-tailed macaque, this unique primate is more than just a symbol of the forest. It plays a vital role in maintaining the balance of its ecosystem. When night falls, life in this forest doesn't stop. Dusky, the owl with sharp eyes, starts to come out and actively hunt for its prey, adding drama to the forest world at night. In the early morning, this owl and its mate are still active and very affectionate, even with visitors. Dubbed the Starbird, they have become one of the icons in Perlis, a target for bird photographers from all over the country, and even from China, who come just to get a shot of this owl. Di Perlis ni sebenarnya special sebab dia adalah pintu masuk untuk burung-burung migrasi selain pada burung-burung asal yang ada kat sini lah. Di Wang Kelian ni yang paling famous ialah Dusky Eagle Owl, yang mana owl yang paling besar kat Malaysia. So dalam banyak-banyak owl kita kat Malaysia, yang ini paling besar. Jadi peminat burung ni ramai dan bukan sahaja dalam negeri tapi juga dalam luar negeri, dan kami rasa Taman Negeri Perlis mungkin menjadi salah satu destinasi kita panggil bird race ini. The balance between humans and nature is often a challenge. In the Perlis State Forest, conservation efforts not only involve protecting species, but also educating the community about the importance of preserving this heritage for future generations. For Awang Shafi bin Awang Ahmadni, the Perlis Forest is at the tips of his fingers. Besides bearing the responsibility of conserving and preserving the entire forest ecosystem in the state, he is also actively collaborating with various agencies in conducting scientific research and conservation activities. Untuk pelaksanaan pengurusan hutan yang telah dan sedang kita jalankan untuk memelihara kawasan hutan sempadan kekal di negeri Perlis ini, menambahkan kawasan hutan sempadan kekal melalui penambahan pewartaan kawasan hutan sempadan yang baru lah. Usaha ini sebenarnya telah dibantu dengan kerjasama pihak-pihak agensi di negeri dan juga pihak kerajaan negeri lah. Yang usaha ini telah kita buat untuk menggarapkan usaha pemeliharaan bersama komuniti dan juga agensi-agensi di negeri lah, untuk memastikan pemeliharaan kita ini, kawasan hutan sempadan kekal dan hutan negeri Perlis ini dapat dijayakan dengan baik. Malaysia amat bertuah dianugerahkan hutan hujan tropika yang menjadikannya salah satu daripada 17 negara megabiodiversiti dunia. Kepelbagaian landscape hutan daripada hutan pai laut hingga ke hutan pergunungan mencerminkan keunikan biodiversiti yang tersendiri di setiap pelosok negara. Komitmen Malaysia dalam mengekalkan sekurang-kurangnya 50% daripada keluasan tanah negara diliputi hutan terus utuh
sebagaimana yang telah dijanjikan semasa sidang kemuncak bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia memainkan peranan penting dalam memastikan pengurusan hutan secara berkekalan selari dengan visi jabatan menjadi agensi terunggul dalam pengurusan hutan tropika secara berkekalan. Sehingga kini, keluasan kawasan berhutan di Malaysia mencatatkan 18.04 juta hektar. Di Semenanjung Malaysia sahaja, kawasan hutan meliputi 5.74 juta hektar, sementara hutan semana kekal di negeri Perlis seluas 11.140 hektar, iaitu 13.7% daripada keluasan tanah negeri sehingga 31 Disember 2024. Dalam hal ini, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia berperanan menyediakan panduan pengurusan terbaik termasuk menyokong usaha pengurusan hutan di negeri Perlis. Hutan negeri Perlis adalah sebuah landskap yang unik dengan ekosistem hutan batu kapur yang istimewa. Salah satu spesies flora ikoniknya ialah pokok bogak yang tumbuh di lereng-lereng bukit batu kapur, manakala antara spesies fauna yang tersenarai ialah beruk kentoi, Macaca arctoides, spesies beruk yang hanya boleh ditemui di kawasan Taman Negeri Perlis Wang Kelian. Keunikan ini menjadikan hutan negeri Perlis satu khazanah alam yang bukan sahaja perlu dipelihara tetapi juga dihargai sebagai warisan negara. The Perlis State Forest is more than just a green area on the map. It represents a deep symbiotic relationship between humans and nature, a place where we learn about history, biodiversity, and perhaps even the future. A future we determine ourselves, whether to continue protecting or risk losing this invaluable natural treasure.